Добар ден, господин Бабич. Почеток на припреми за нова сезона на Еврофан Перистер. Еве овдека сме во Маврово, на отворено. Вие ги почнувате вашите подготовки. Меѓутоа, малку невообичаено да се почне на нова сезона, а да не се заврши претходната на спортски план, туку мораше да биде прекината. Колку сте задоволен од сезоната што заврши, иако таа не заврши на терен, туку беше принудно. Кои беа плановите тогаш? Дали се оствари тоа што беше планот при доаѓањето? Dobar dan svim gledateljima i vama. U ovim specifičnim vremenima je stvarno sve bilo čudno, nepredvidljivo i sigurno da mnogi klubovi koji su imali određene ambicije nisu mogli da ispolje sve svoje potencijale, svoje snage zbog korone koja je generalno prekinula sva sportska zbivanja u cijelom svijetu, pa tako i u Makedoniji. Naravno da smo mi imali naše želje, naše snove, naše ambicije, međutim jednostavno su zdravstvene organizacije odlučile da se sport mora prekinuti i sigurno da mi kao ljudi bi trebali biti primjer u svemu, to se nadam da i jesmo, da smo odlučili da se ne igra, da se dvorane zatvore i da se okonča sezona ranije nego što je bilo očekivano. Iz mog kuta mislim da je to bila dobra odluka i da su mnoge države i sportski kolektivi napravili tako kao što je napravila i Federacija Makedonije, da je novi prvak službeno ili neslužbeno, kako god to, je Vardar jer je i završio prošlu godinu kao prvak. Dakle, mislim da su odluke bile normalne, dobre, pravedne i poštene. Da li smo mi želili možda nešto drugo, to jesmo sigurno. Međutim, moramo prihvatiti životne realnosti, smanjiti emocije, razmišljati racionalno i vidjeti, naravno sad već znamo što smo napravili dobro u tom periodu u kojem nije bilo korone. Еве, новата сезона е пред нас. Еврофан Перистер почнува со 7 нови играчи. Што треба да очекуваме од Еврофан Перистер во новата сезона? Кој е планот? Pa, uvijek imate puno planova, a jedan je uvijek onaj najvažniji, konačni, a to je da probate biti najbolji u svojoj državi. Kada pričamo o nekim drugim planovima, naravno da drugi plan je uvijek su igrači. Dakle, moja obaveza je stvarno velika da prije svega za makedonski rukomet da probamo osposobiti i digniti na još veću razinu, dakle, sve igrače koji su već makedonski reprezentativci i potencijalni mladi igrači koji to trebaju postati ili su već tamo, ali nemaju, da kažem tako, neku važniju ulogu u timu. Dakle, to je moj drugi zadatak, je da podigne na veću razinu kvalitetu makedonskih igrača i samim tim ćemo podići kvalitetu u našem klubu. Dakle, to su generalno dva najvažnija pravca, je da probamo biti uspješni, da imamo naše želje, naše snove po pitanju titule i naravno u sav respekt koji mi imamo prema Vardaru. Vardar je prvak i kao tako ga treba respektirati i mi ga respektiramo, i ja osobno, i igrače, i trenere, i kompletnu strukturu. Međutim, smatram da bilo koji trener, pa i igrač, ako je uistinu sportaš, želi da pobjedi, i tako i mi imamo naše želje, naše snove. Vidjet ćemo jednoga dana kada se stvarno susretnemo koja je razlika i da li je razlika između Vardara i Eurofarma, ali u svakom slučaju pravci djelovanja su napraviti sve što je našim mogućnostima i čekati priliku da možda Vardar oslabi i da osvojimo trofej, odnosno drugi glavni cilj je fokus naravno na druge igrače, a osobito na mlade makedonske igrače, da od njih napravimo bolje igrače i da oni, odnosno naš klub, da na taj način pomogne Sjevernoj Makedoniji, odnosno makedonskom rukometu
u njihovom razvoju. Спомна домашна титула, спомна Вардар. Ќе беше ли полесно ако можеби ова прашање го поставивме пред 3-4 месеци, кога судбината на Вардар висеше можеби повеќе, Еврофарм секако беше многу подобро организиран, веќе имаше и екипа. Дали тогаш можеби плановите беа многу по-реални, а сега можеби изгледат малце по-тешки? Ja duboko vjerujem da bez obzira na kompletnu situaciju da Vardar kao klub i igrači koji igraju Vardara zaslužuju jako, jako veliki respekt. Dakle, da se igralo prvenstvo, možda je Eurofarm bio nekoj organizacijskoj prednosti, možda i jednoj psihološkoj stabilnosti. Međutim, to bi sigurno bile ekstra teške utakmice za oba dva tima. Ili sad u novoj sezoni, kada je sve malo drugačije postavljeno i naš klub je drugačije postavljen i Vardar je drugačije postavljen, ne bih nikako zaboravio Metalurg, nikako. Dakle, iako ste vi postavili to pitanje, nikako podcjenjivati nikoga. Metalurg je isto tako ozbiljan tim, trebamo imati respekt i skromnost, poštivanje, ali u svakom slučaju teško je bilo što govoriti, sezona je jako duga, počevamo tek u play-off igrati, to će biti u aprilu, ako Bog da, i do tada je pitanje kako će se oba dva tima razvijati, zato što i naš tim ima mnogo novih igrača i sami ste to rekli, isto tako i Vardar ima jednu novu strukturu i upravljanja i igranja, i ja sam sa novim igračima. Tako da, ponovit ću još jedan put, Vardar je jako dobar klub sa odličnim igračima, napravili su odličan tim i sigurno da bilo ko želi biti šampion mora biti izvrstan u svim poljima. Спомена се дека една од целите е повеќе шанса, повеќе истакнување, да станат подобри играчи македонските играчи. Меѓутоа, во Еврофарм добар дел се интернационалци. А од друга страна го има и Еврофарм Перистер 2. Каква е стратегијата за двата клуба? Колку тренерот Бабич има увид во втората екипа, колку има таму потенцијални играчи кои што можеби многу брзо да дојдат овдека? И дали можеби би било подобро да има еден силен тим, каде што ќе има многу повеќе ракометари со оглед на тоа дека играњето во Лига Европа, во СЕКА лига, при домашно првенство, пара повеќе играчи, поголем ростер. Teško mi je govoriti koliki je moj utjecaj. Dakle, ali znam da je naše jedan zajednički stav od profesora, predsjednika Stereova, Zorana našega, da je cilj kluba, da li ja bio u njemu ili ne bio u određeno vrijeme, naravno, je da imamo što više makedonskih igrača koji imaju kompetenciju da igraju europski rukomet. Dakle, cilj kluba je da svi zajedno probamo osposobiti što više makedonskih igrača, ali da oni imaju kompetenciju da mogu igrati evropski rukomet. Dakle, ne pričamo o makedonskoj lizi, koja je apsolutno jaka, najjača u regiji ove godine, sigurno. Međutim, pričamo o igračima koji će sutra igrati za reprezentaciju Makedonije i da oni mogu igrati ozbiljan rukomet. Dakle, pričamo o tome. Liga je jaka i sigurno da i danas ti mladi igrači o kojim mi pričamo, koje mi želimo stvoriti, između ostaloga, mora imati kvalitetu da bi igrali makedonsku ligu. Dakle, prvi cilj je osposobiti što više makedonskih mladih igrača. Dakle, jedan od pravaca sigurno, jer mislim da ne bi bilo korektno da se miješam konkretno u drugu momčad, jer druga momčad ima svog trenera, ima svoje stavove, ima svoje upravljanje, iako je to naravno jedan klub. Međutim, smatram da u ovom trenutku ima 2-3 igrača koji će, po mojoj procjeni koja je my humble opinion, je da
da ćemo imati već za iduću godinu 2 do 3 igrača koji će moći igrati u Eurofarmu. To je moje osobno mišljenje. Proces je dug, godina je duga, treba vidjeti kakav imaju karakter, kako reagiraju pod stresom, ali sigurno da već ove godine, dakle u toj recimo prvoj godini, je klub napravio strahovitan napor, doveo zanimljive igrače u klub, koji ako Bog da budemo svi dobro radili, bi trebali vrlo brzo doći u prvu momčad i da polako rastu kroz prvu momčad. Znači, ja vjerujem da u bilo kojem jakom sustavu, to je jako vidljivo kroz nogomet, dakle i u košarci, dakle svaki jaki kolektiv ima svoj B momčad. B momčad se negdje takmiči i kroz taj filter se prolazi u principu do prve momčadi. Dakle, i pretpostavka da će biti manje novca nego prije zbog ekonomske krize, dakle, idealno bi bilo, koji su naši planovi, dakle, da filtriramo 1, 2, 3 ili 4 godine čak određeni broj igrača koji bi trebali proći kroz naš klub Eurofarm i da mi iz tog kadra, koji je pod navodnicima jeftin, nalazimo dobre proizvode, zapakiramo to i pustimo ih da igraju. Spomenavte nekoliko 2, 3, 4 igrača od втората екипа, која што би можеле до година да играат во Еврофарм или сте во правата. Нема ли да биде товар за нив ако сега ги кажете кои имиња, кои се тие во кои што верувате? Да не им направиме притисок, меѓутоа би било добро да знаеме кои се тие на кои што можеби ние треба малку повеќе внимание да им посветиме во развојот на кариерата и се. Pa, gledajte, vaše pitanje je skroz na mjestu, a da ja ne bih rekao gluposti, ja ne znam kako se oni zovu. Pa zbog toga vam ne mogu ni reći koji su to, ali imaju 2, 3 koja su stvarno... Poziciji? Pozicija lijevoga vanjskoga, srednjega i lijevoga krila. A годинава прв пат Еврофарм игра во Европа во надпреварување групно, кое што е Лига Европа, кое што можеби на ниво, на некое слично ниво на Лига на шампиони, а после искуството во Купот на ЕХЕ, па во Лига на шампиони, колку сега Еврофарм е поискусен да дојде до некој подобар резултат, до остварување на некоја повисока цел. Што може да очекуваме во Лига Европа? Moram da budem iskren kao i uvijek, jako mi je teško da to odgovoriti jer ni sam to ne znam. Dakle, a ne znam zbog toga što je ovo ipak nov tim, to nije tim ni sličan u ničemu od prošle sezone. Prošle sezone je klub igrao Ligu šampiona, po meni dosta dobro, i imali su puno nesreće u tim utakmicama koji su izgubili jedan razlike, moglo je biti drugačije. Dakle, smatram da je trener radio dobro svoj posao, ili treneri. Igrali su prvi put Ligu šampiona, sigurno da treba vrijeme za steći određeno iskustvo. Međutim, ove godine imamo igrače koji su stvarno prošli jake utakmice od Bundeslige, od reprezentacije, tako da u tom jednom dijelu trebalo bi biti malo lakše igrati u odnosu na te možda neke mlađe igrače koji nemaju to iskustvo. Sigurno da ćemo mi kroz vrijeme vidjeti u principu što nedostaje našem rosteru, da bi možda napravilo jedan iskorak. Ali svakako, ako sam optimisam, općenito sam optimist u životu i želim vjerovati da Eurofarm može izaći, bez obzira što ne znam koja je grupa, ne znam ni s kim igramo, što isto je u konačnici jako važno, ali mislim da ako je prva 4 idu dalje, ako je tako pravilo, a mislim da je, iz grupe ako idu u drugi krug, mislim da Eurofarm bi to treba ostvariti ove godine po generalnom kadru koji mi imamo igračkom i to je dakle jedan od naših tih ciljeva da izađemo iz te prve grupe vani. Сега спомна се нешто интересно. Видите дека ќе видите низ овие надпревари што следуваат што му недостасува на Еврофарм за да се направи тој чекор плюс. Значи ли тоа дека составот на ростерот не е затворен? Значи ли тоа дека можеби уште некое име може да се најде набрзо во екипата, ново заселување, нов играч? Ja vjerujem da je
na čelu sa našim profesorom je napravljen odličan tim. Tim koji stvarno je za svaki respekt, bar iz moje perspektive, da nisam trener u Eurofarmu, rekao bi Eurofarm ima, ja bih rekao, ima opasne igrače. Opasne igrače koji imaju svoje kvalitete, koji su raznovrsni, koji su brzi, koji mogu šutirati, koji mogu igrati 1 na 1, koji mogu igrati jako agresivnu obranu. Dakle, puno je klub napravio elemenata u tom timu jednom. Dakle, to je možda više pitanje za profesora nego za mene. Ja duboko vjerujem da je ovaj tim dobar, odličan i da će vrijeme pokazati u principu, naravno s ambicijama. Dakle, ako mi pričamo, ne znam, ok, ovo je odličan tim, dobar je. Trebamo vidjeti što taj tim može napraviti, što taj odličan tim može napraviti. Da li može pobijediti doma Levena, konkretno. Dakle, ako tim može pobijediti Levena kući, onda je to skup dobrih igrača. A ako ne možemo, onda taj roster može biti dobar, ali nije dovoljno dobar da napravimo iskorak u Europi. Evo, u tom kontekstu, dakle, treba dati vrijeme svima nama, pa i treneru u konačnici, dakle, da vidimo koje su stvarne mogućnosti toga tima, jer ponekad ta očekivanja, a mi smo svi tako sam i ja, dosta pokazujem emocije, možda ne uvijek, ali sam takav, mi uvijek mislimo da možemo, da ćemo to napraviti, međutim, vrijeme ponekad pokaže dvije slike. I nekad kad misliš da nema baš neki kadar, na kraju se stvori neka grupa ljudi koji te pojedu i strašni su. I isto tako ponekad misliš, napravili smo odličan posao, imamo odličan tim, taj tim će ostvariti velike stvari, na kraju se uspostavi da taj jaki tim nešto mu nedostaje. Zato što, to znam, nije samo dovoljno kupiti 1, 2 ili 3 igrača. Dakle, jedan sportski uspjeh prati strahovito puno malih detalja koji na kraju da plod. Jedno prašanje za vas. Ako ovo prethodno trebаше да биде за председател, ovo je za vas. Da li ovaj sustav na Eurofarm je napravljen po vaša želba, po vaši вкусови и што би недостасувало да биде идеален? Верувам дека не постои идеално, меѓутоа дали сите овие нови заселувања се по ваш вкус, дали го имате погодено на што го имате замислено и што уште недостасува за тој мозаик, за тие мали делови да бидат секој на своје место, се направи таа потребна хемија. Ma da vam budem iskren i cijeloj javnosti, ne znam što je ispravno da se kaže, da li je trener učestvovao u stvaranju momčadi ili nije. Evo, stvarno to ne znam, ali ću reći sljedeće, a naravno da kažem istinu. Danas sam se zahvalio profesoru Sterijevu na uvjetima koje imam ja kao trener za rad. Zahvalio sam mu se na momčadi koji on napravio, doveo, osigurao. Direktoru, našem mladom, naravno, koji im je podrška, koji smo svaki dan zajedno i vjerujem da nije bitno, da nije ni bitno to zadovoljstvo trenera u tom kontekstu. Mislim da je puno važnije da je trener okružen dobrim ljudima u klubu i da trener ima strast da prebrodi sve te probleme koje ste vi naveli da možda nemamo ili da nemaš neki tim koji je možda idealan. Ali ako pričamo o tim idealnim timovima, onda pričamo i o novcu. Dakle, jako teško je tražiti. Ja osobno mislim da je Eurofarm, kako god možemo reći, ili profesor ili netko drugi, je napravio odličan tim u skladu sa situacijom koja se događa trenutno u svijetu. Ja sam stvarno kao trener stvarno zahvalan profesoru što mi je omogućio da imam jedan karakteran, brz i raznovrstan tim, odnosno kadar igrača. Ja bih rekao da sam ja tu minimalno sudjelovao, profesor i direktor su odlično skautirali i vjerujem da smo odlično iskoristili svi zajedno pauzu koja se desila u koroni, da je nismo prespavali
napravili smo još i neke stvari u klubu koje nisu javne i nisu povezane samo s tim što možeš vidjeti na televiziji. Dakle, vjerujem da smo napravili strahovit iskorak u odnosu na prošlu godinu i da nam je jednim dijelom korona jako pomogla da se saberemo i da možemo iz jedne i druge perspektive vidjeti gdje klub može rasti. Slažem se da uvijek postoje bolji igrači. Međutim, ja radije uzmem jednu grupu dobrih, karakternih, nego toga jednoga koji fali u tom nekom drugom timu. Ja sam jako sretan i jako sam zadovoljan sa svojim timom i ja stvarno jedva čekam da počnemo pripreme, da počnemo igrati, jer vjerujem da će naš tim igrati baš dobro. На секое заминување од клубот имаше нов играч кој што дојде, и тоа една позиција некако за многумина е така, можеби оставена, можеби како што сите очекуваат нов играч голман. Ќе има ли нов голман? Или Еврофранк се потпре на ова што го има во моментот? Се спомнува многу имиња. Ja ću reći svoj osobni stav, ne stav kluba. Dakle, moram se ograditi jer je to isto je pitanje za profesora. Jednim dijelom sam bio svjedok za našega Mitreskoga. Dakle, klub je napravio sve, bio sam prisutan da ostane. Međutim, njegova je želja sportska bila i ambicija da ide u drugi grad, u drugi klub i klub je to i prihvatio pravedno i pošteno, ali znam da je napravio sve da ga zadržimo u klubu. Klub nije to uspio i to smo tako prihvatili kako jesmo. Imamo druga dva golmana koja su iz Sjeverne Makedonije, koji su meni osobno u prošloj sezoni pokazali nevjerovatan karakter i pravednost i strpljenje. Dakle, iako nisu imali puno minuta, jer na kraju nije bilo ni prvenstva domaći, igrali smo samo 2 SEHA utakmice, jedna nezavidna pozicija za njih, obodvojicu, ali su oni, mogu danas to reći javno, imali najbolji angažman od svih igrača na treningu. Smatram profesionalno i moralno da ti ljudi moraju dobiti pravu priliku. Profesor se složio s tim da su ti ljudi zaslužili da dobiju svoju šansu i da stvarno pokažu svoje istinske kvalitete koje imaju i onda ćemo odlučiti što napraviti. Ja osobno vjerujem u obodvojicu golmana i da mi nećemo imati potrebu da kupujemo golmana, da su oni na razini naše momčadi i naših očekivanja. Ali to je moj osobni stav, rekao sam vam to. Ja strahovito vjerujem i nisam bio za kupovanje golmana. Дојѓаме до крај. Споменавте на крај корона, ситуацијата која што во цел свет е слична, иста. Како го гледате ракометот во следниот период? Колку ќе биде различно во однос на досега? Колку вие како екипа, како тренер, како играчи може да се приспособите на новите услови, на новите протоколи, на новите барања? Како ние, гледачите, навивачите, ги гледате на ракомет, во идне ќе го гледаме освен на телевизија? Pa ja nekako vjerujem i da najprije proći i virus. Znači, kako je došao, tako će otići, to je sigurno. On će i već imamo posljedice toga, dakle, te životne situacije jedne. Vjerujem da, ne u fraze, nego stvarno to vjerujem i tako probam živjeti. Ne trebamo previše razmišljati u pravcu virusa, zato što to i u principu virus i želi da nas baci u depresiju, da budemo negativni, da ne radimo naš posao, dakle, da nemamo više ambicija, da nam uništi strast. Dakle, za mene to je virus. Dakle, on točno to želi. A mi se trebamo boriti protiv toga, ne protiv virusa, nego protiv strasti prema našem poslu, prema organizaciji,
prema disciplini, dakle danas ja sam stavio tu masku ispod dole jer smo na otvorenom prostoru, dakle da nosimo stalno maske u zatvorenom prostoru, da se maksimalno pridržavamo svega što znanost zna, da bi bili produktivniji i da bi što bolje radili naš posao. Dakle, situacija je takva da se moramo svi adaptirati i da ona naravno nije idealna, ali istinski iz sveg srca, dubine svog srca znam da će dobro pobijediti jer je virus zlo. Dakle, koliko će vremena proći, po meni ne dugo, pobijedit će dobro i svijet će ponovo krenuti možda malo u drugom pravcu, ali nikako ne vjerujem da će sport stati bez obzira da li je on bio sa navijačima ili ne, da li se on igrao u dvorani koja ima kapacitet od 5000 ljudi, pa da u dvorani bude 1000 ljudi. Dakle, navijači će biti u dvorani, pitanje koliko njih će biti, koliko će imati taj luksus da mogu pratiti uživo sport, slažem se apsolutno. Međutim, profitirat će televizor. Dakle, ko prodaje televizija, ta će profitirat će TV kuće, profitirat će neke druge organizacije koje su možda prije bile zakinute. Dakle, ja mislim da je uvijek u životu, dakle, jedan up and down, dakle, jedan profitira, drugi gubi. Tako će biti i u ovoj situaciji, neće svi stati, nikad neće sve stati, nema šanse, dakle, da sve stane, okolnosti se malo mijenjaju, ali mislim da mi još uvijek trebamo imati fokus što nam znanost govori i kroz to vrijeme, dakle, tražiti modele kako ćemo mi biti najbolji. Много ви благодарам. Ja vas, hvala mnogo.